CEO wa bondi ya kurungamira wendia Bwanchobi ndene ya kaunti ya Meru Gitonga kubuna gwatanirite na atongeria bangi baadza Meru na gutetera bonene oriti ngugi bwa ngavana Mutuma Ntwithinkia na thirikari yawe kubwari uga gutenkanja kuma Mutuma rajukio tongeria ba Meru mantone zethirite zagita na mbere bwega akiaria mamburene ja maromba nterechia egembe atongeria babankurukini borete mwingi kuigika ngavana Mutuma nikenda kinyaomba kuingia mawira nejaria bangite kuingiria akenya. Edwin Gatobu na Rugonoru. Akiaria kirindungewe kanisene Jesus Touch the World Ministry ntereche Mutua Tegembe North murungamiri munene wa bondi ya kutegera onyu inoendie Bwanchobi kaunti ne Meru Cyrus Gitonga kubuna itete mukana kire baraba kwenderia na Bwanchobi kana baraba ruguretira bwa kwena masukuru kuka kuthwa kwikira buyonto ya kuntu babwe na namba ciakwa tafadhali ndingireni na nka take action na tifu wa area atatuambia anafanya nini na mtu kwenderia mwana sukuru tukamie kishua kubungo batu kwenderia mtu wa ambavyo 18 years old mwana miaka minunu kinya muciari oketete no embaene babati kutheka no bonde muciari kuwa na we are very strict on it ibonete nkiario na tumefanya tubwithetie example imwe tasauri yako sasa imekuwa historia wewe tasauri yako tona Nchovire rari yakuo kinya area ingwe tikiripo tukona live bara baronekana kethangu orongo bombere no tute tuiba tutani Jerusalem. Hiyo ni kazi tumefanya tukua county ikagita na karari ingirete ndebe ngabano county Meru Mutuma Ntwithinkia akiuga kwina bate otongere bo kugikwa na mono kuria antu begembe kwimbiria kaka kao ibuka nyereka ine gwi mwene na so antu betu bembe bukona thai batu inete kianga bana tutaki karira ringi na kitu anengero murungu otunengere ta kwindi kurukura so twaringire Mutuma aringiri kura deputy governor murungu aramugiria through muntu mwe yorabona njona na mereru ndi kuyara tota kwa nenebe Mutuma Ntwithinkia ataikwa angavana nende bila nkuria antu betu ni tuwatile ketu katwi na ko 2027 turigire Mutuma Ntwithinkia kura kendomba turutira ngwe kendembe nyarumba kundevelop buri wata region nyingi wata tiania region na imenti region turukwa na region nyingi cije region cije to sina ngavana eitarona nukuona urakukari nkoroki ndi antu betu olelie ni bone Mutuma Ntwithinkia atikaziva ibo kuona kumangabana ile yaringo tinga banongeo ni mwa I the best number 5 bukona nangaba noyo nikakuota tamu wa atathiri nya mwaka auma number 5 rutero rwa erothi ni bukona rethetio eta cibitari etu mutu atutumba wachenda wanu no rari number 2 na tamu kwenda ringi loi kakwende kuri mutongoria tutiringara muntu kura toyo muitanganya maturia bituringara muntu kura turia maendeleo na atwethiri mantu amya kenda tuturo bobwe Antone weru weekend kuma Igembe North ni Edwin Gatobu.